genda basiba ukuntu ndikunda ndakurobora ngenda basiba Amigo. Ntacyo umwanda ushose cyo kurya. Cya cyambaye ukata byacitse niko sha. Twebwe hano amagufwa yaramye urabona ko yaruka kurya. What? Umfashe rwose ndashonje meze nabi inzara iranyishe mu bifu n'imbatiri febure ariko rwose mugire impuhwe rwose ndashonje. Wahinze se nimba ushaka ibiryo fata isuku ujye guhinga. Birasha. Ese shaka muri gukina amagare iki bakazi mwakarangije. Wakarangije. Usanga hari icyapfuye muri makarita yanyu. Data mbarobora rafiki yangu. Asura twameze nk'urw'impunzi ifuye muri Kongo n'u Rwandera. Navuze mfashe nkibaza ikintu mfashe kumbe n'uru. Yewe rwose nje. Kashari umuntu ntabwo mwamubonye. Uri kuza rutera iseseme ngo urashaka ibyo kurya. Isi kujya guhinga se. What? Nagaruko mwagakwiye kumubwira. Wa mugabo urifuza. Ndifuza ibyo kurya boss. Nikosha. Agenda muri stoki nawe kintu kimwe muzanira vuba. Nari boss. Ariko ntabwo cyari kibikwiriye. Ntabwo cyari kibikwiriye. Nimwe mu hasi amatage. Bakire vuba se. Kasha wacitse akaboko. Wakoze impanuka. Ngasha mbino wakiresha bakuzanira ndabona bakuzanira rwose. Urakoze rwose boss. Oye ntakibazo rwose. Ibintu se ko biriho rwose. Boss wamaye barakoze bakamerekeza. Weshi. Kuja hapo petit. Boss ndarya. Uranagabura pe. Umva tukugejeje aha ngaha nibikunanira natwe tuzabirya. Bavuze ko wowe ukennye inkoko ngo twikubaye. Surprise! Oh shit! Control guys! Oh shit! Boss wagize basi ngo ndabegera